Gera biashara kwa nkona jemo bango jomo ega kwendelea gukoria youth nonto nyato gutona mantuja account nyingi no Robert kubdra ugeseva mbesa kenda umba kwithirwa wena shares nyingi iriga kwezesha kwithirwa kiaja warundwa guchendeleza ndita ngugi iji ya outside catering na ngugi ya kwa ndambiririe na gantu kanini data times usako ya mparon ndagura interview ibo kuona aja dishes, plates, sufurias na nande inkuona mbetete boega because of times usako kiriko na chionde nari ori naru itoko bwera twina product chiete land for the youth na gute kunini gwa kwamberia turi bwera amberia ari ori wete ogikura kaori Ndi mataratara ya weya ni bwataito yitite na mbere anto amboi kana ni wa miunda Joseph Kinyanjui augete anto iba chumireti ya taito na wingi na mwankira nindi bana kriniti taito ngiriyele na direte akira mwingi otimbe chai wetu akenda bewa taito na kuba keya kuirwa ni anto braumbi kya kwedera nindi baitu maira kanya ka ubarongo chekendo bayira Nikangoka nyumba siako na unjukitie munda yiwa Imamwa mamagwirigiro mara anto banjirite kugwata kuma antere echege benothi nyuma ajataito ndinsi kwanjiria kunenkanirwa bakiuga ende ibonekete munyaka enene nonto kinyiba kurukagira magwati imaingi kinya muntu aina muda watwika no atunye mundo uju nonto atirari na baro ya kwananiria ate mundo uju no ake no ende ethaino ibarekete na kuwata arongo thamwe ni tonga bibi endo tusuna munda yoyo eto ende itukua nibo bwake mwasimiwa na itukua buru tukua nibo ya murungu atharime musami weto na tukuona longo ira turenda te muntu mbokinya mundene waku thai no to thai wena taito na thai ti turathari tula twaria tu tuku thai taito no komba kuranya mundu aku ngirini kandi ugetho na kintu gakwithetera go kinya muntu agenda kwinainia kurita mundene waku atomba kurita no to wena akia kwira bati gutho ino ya kwithwa ya kumiliki munda yu ko wende katuchogere mweshimwa nkatho na tumwiri gubwa ote muntu rarita thiringi 10 mbere na taito muntu ayokachena ngiri 3,500 thai otenye komiriaritwa mweshimwa agomba kulitangwira ireke na otethia antu bake no baundu mia bubwa sahi hakuna malipo sahi ni mtu tu ukuje tu uchukue hakimiliki yako uende nao nyumbani lakini tumewatangazia because title deed uko mtu amechukua kuna kitu hatujafanya hatujafungua green card kwa hivyo maybe after a week or two mtu akuja kwa ofisi na kuja na 2,000 tutalipia green card na search ndio hiyo title deed tuwe na record kule kuringana na registrar wa manto megie emionda atwe Joseph Kinyanjui tukia kuthi ruoni watu wamejitokeza nimeona tumepeana over 2,000 title deeds kwa hivyo ni kuonyesha watu walipata hii habari vizuri na tumefurahia sana tunaomba kesho mkuje mapema wale ambao hawajachukua title zao wakuje mapema ndio tuone kama tutapeana zote because the title deeds tuko nazo hapa they are almost 30,000 title deeds kwa hivyo ni vizuri tuone kesho mkikuja mapema kama leo tumepeana 2,000 kesho tunaweza peana even 4,000 kwa hivyo mimi natangazia watu wote kesho tukutane hapa mapema na hii shughuli itaendelea hivi for the whole week so far hatujapata any incident out of the ordinary na ile emerging issues ambazo zinajitokeza ni mambo ambayo yanaweza suluhika. Kumegebe North, Petan Class, Chabari. Akari nturene ya kibura wandini aganga dhirakani ndi bakwenda thirikari kuruguria tuyela tontora kenda bomba gweta na kumiria makitha yao bakere bogete imwe chenjira ndi tukuthira chikuru kaheka ore bakuria thirikari dhirakani kinyanturene kendo batetheria no babuthiria njira hii tori baba bariuga barabara nyingi mbara-ino cia kiburai ciauranire nyingi kugia mitaro na ira ingi gucinchima na gutigira gutie cio igukurukika uguo muntu ejana akimaka aitikira njira iguo tigwa kaula gini kadi retekera kani nkaona riu guti wiro jana mbere na MC wetu ndegwira akiuga muro minjuki ni amudikagirie muno ari ja obisi na akamunenkera kira kionde akwenda ataro mwima kini guko kila kina thina ati muno ni kwaga
maendeleo nontu guteroje guti barabara mbega tari utulite maembe kama getikana ogu nontu bo twikatiroria kwit itumba kuma Nairobi eja ukamata maembe guku kumania na bobo bauritie MCA wa Mbaraino na nkinya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gutigira ba kugwata mothi na mbere nturani no ngaco wankona ura watu arurire uko ari MC wetu njira ile jienjetu ne kairia te kumba kuidingatira kwi njira yumite mukuyeja kibula barabara yuka njukite guti mtu etina kibikibi yau kibikibi ga idiale kodira ko une ngolomba muromi njuke onakerwa ni atikagiria gateria muno ntu gateria tu eta kwa mama county ni acoke meciria kinjira mukui aideria ona wiro akagiria rutaga wa mwega muno ninguga rutaguo na ndauga gateria kuririkana stima ni jia kirwe ntoli akoloni onde twatigirwe tukajiji meje tukola mwanjogu nige twatengirwe tiyo na ntolenge yaogu gutena stima niki tiga cia barabara baugite nkinya stima kiri ntura imwe cia kibura gutire gituo kia borichi gikibura gita gutigwa nyuma ou oiga stima yu ni kuonekania akwena ungumania pozi ya tukakagira tani susa mundu ni aiteta lakini egwekelwa yakana mudanya otukweti yakana noma noma gya kulo pasetie marine ma to kulo ko askari beja kuchanji dimoa stima ba ne ba ira stima u jazo ko jeja kenya pa yakola noma leu nenkona security ibangwe sawa kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi akaita kama mbraya thionkwiro nchobe nyingi cha mungwana chumba kuoneka thokone ene merio ya bidhaa munene murungamiro wa mbondi ya nchobe mero Babu Muguna ure ugete nende betrite bakinga irabu mana tandatu pero bite na barua ire kubatara Mwabisa munene wa mbondi ya kurana nchobe ndene kaunti Meru no Dr. Babu Muguna augete kagitaka kathikunku kwina ndoba bengi bashita kuthaba kiambira kunde nchobe ndegene watho na kinya kwenderia na baraba tikinyete miaka amuna kunde kuntukura gutebati kiwana ndio ntobobu ibashumirite na baketha bakiro nabu festive season the Christmas gia kwiria anto ibagera mono kureta nchobe chi expired nchobe nyeide ndege watho ukona ikujura kunde ninyari twokona ibagwita mbaene nontu batena uniform na barenja ukedra ibotonya mbaene na ndingugie tuni kuhakikisha ntato iji itirakareka na mono festive season itumarana tukathiuruka sana kunjobi nyeke nyeji ukedra injiri na mitungi na ara miunde ntubaba kwenderia njobi nyaruterero marobore east kwino kwethira muntu injewe na nakwendia nchobi kwa kinyamwe kogoro kone kumerua otemba gote licensed so just because muntu nakuigwa nakwenda kuthija biashara na nandi rombarawe ni krima bisabo kali na koti akiwa kagitakaria andu baba gwatwa maketho bakirekerwa iba jukiritaga kiwatho ituromba mono polisi tomikiria gento ejokia nori tobakungana nontu baretam tweta inyambere ikwa kotini ukaigwa gwitetera ndina murimo imbaje twe mukuru wakwa naye twe kuru wakwa naye twe na ndia kerencha nira point area berenya kinya court ukomenya polisi na babari mantu jakashubye nande twaromba mano twithura tukiga na irwa mantu na jau mtu ategete gutwika